Reka nk'ikaze kandi wifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Inshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ibibereye mu karere ka Rubavu bikomeje kugenda abikura abantu imitima ndetse abinabatera ubwoba cyane. Imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz itwitswe n'abanyekongo hano ku mupaka mu karere ka Rubavu. Ibintu bikomeje kugenda biba bibi, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, dore ko bikomeje kugenda bikura umutima abaturage batuye hano muri kano akarere ka Rubavu. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe nta kintu tugusaba, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa iby'imodoka ije gutwikwa n'aba abanyekongo hano ku mupaka muri kano karere ka Rubavu, dore ko ariho bari kugenda bakorera imyigaragambyo. Nta kintu tugusaba rero, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze kubasha kubisobanukirwa. Ikindi tugusaba rero ni ugukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane. Reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi uhakande. Ntiwibagirwe no gukanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu nitujya tuzishyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Kora share amakuru asangije inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, umanuka hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Ni amakuru akomeje kugenda agarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano hafi n'umupaka uhana imbibi n'u Rwanda ndetse na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho abaturage ba hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahakorera imyigaragambyo. Ibintu rero bikomeje kugenda biba bibi ndetse binafata indi sura. Bano baturage bo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi bakaba barimo gutora umukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bamwe mu baturage ba kino gihugu bakaba banze gutoraho. Bamwe bari kugenda batwika ibintu bigiye bitandukanye, bavuga ko badashaka ko Tshisekedi yongera kuba yobora. Bamwe mu baturage bo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba banze kwinjira mu byumba by'amatora kugira ngo babe babasha gutora umukuru w'igihugu, aho bari kugenda batwika imodoka ahantu henshi hagiye hatandukanye. Na hano rero mu karere ka Rubavu kuri uyu mupaka uhana imbibi Rwanda ndetse na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakaba harimo kubera imyigaragambyo, aho hatwitswe imodoka ifite ibirango by'igihugu cy'u Rwanda. Bisobanuye ko iyi modoka yari ifite plaque y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi modoka rero ngo ikaba itwitswe n'aba abanyekongo, aho bari kugenda bakora imyigaragambyo. Dore namwe murabibona kuri screen zanyu nkuko muri kugenda mubibona, bamanitse icyapa kiriho perezida w'u Rwanda ndetse na perezida Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda cy'abaturanyi. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata indi sura. Ibintu bikomeje kugenda biba bibe hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage batangiye kugenda birara mu mitungo y'abantu bagenda bayitwika. Si imodoka gusa zagiye zitwikwa hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari n'amaduka amwe n'amwe y'abanyarwanda yagiye atwikwa hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko ngo nta munyarwanda bifuza muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iki gihe rero hari gukorerwa amatora muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakaba hakomeje kugenda hagaragara intambara irimo irahuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje kugenda bashyira amajwi hejuru bavuga ko u Rwanda ari rwo rufasha uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda ubazengeriza, ariko bakabivuga nta bimenyetso bifatika bafite. Dore ko n'umukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi nawe aherutse gutangaza ko u Rwanda rufasha uyu mutwe wa M23. Gusa ibi byose bikaba bigenda bivugwa nta bimenyetso bifatika abafite. Ibi rero bikaba nabyo biri gutuma bagenda bigaragambya bamanitse ibyapa biriho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu cya Uganda, bavuga ko ibi bihugu bikomeje guhungabanya umutekano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibi bikaba bikomeje kugenda bivugwa nta bimenyetso bigaragara bifatika bafite.
ifite. Iki kikaba ari ikibazo gikomeye kubona kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kinirwa gukemura ibibazo gifite imbere mu gihugu bwo bwacyo ugasanga kiri kugenda akibitwerera ibindi bihugu by'abaturanyi. Bikaba rero ibintu bikomeje kugenda bigarukaho cyane, gusa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwijyane intambara ndetse n'umutekano muke bikaba bikomeje kugenda biharangwa n'ubwo bari mu gihe cy'amatora. Nguko ngayo rero birimo birabera hano mu karere ka Rubavu ku mupaka uhuza u Rwanda na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo ikomeje kugenda ifata indi sura y'aba baturage ba hano muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje kuba bajya gutora bakaza kwigaragambya. Niba ari ubwa mbere rero banye natwe, nta kindi tugusaba gukora subscribe, ubundi ntiwajye no kanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona gatanu kuri gatanu. Urugero cyane bamuse video yawe urabona hano handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ubundi hakandi ntujye no kanda ukazogera kugira ngo inkuru zacu nitujye tuzishyiraho notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Nta kindi tugusaba rero turagusaba gukora subscribe kugira ngo byose ujye ubibona gatanu kuri gatanu. Kora share amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwajye gukora like, ube wamanuka no hasi muri comment naho usige igitekerezo cyawe. Wakoze kuba natwe rero, ciao amakuru nakagaruka.